rafiki yangu. Shalom mpendwa rafiki yangu. Kuna kitu natamani kidogo nikushirikishe, jambo la baraka sana. Kwenye maisha jifunze kumtegemea Mungu na sio kutegemea watu. Unapotegemea watu, kuna siku moja watakuuliza, kuna siku moja watakuumiza. Na watu wengi sana tumevunja ukaribu wetu, rafiki wetu na watu kwa sababu kuna wakati tulikuwa tunawategemea wao na sio Mungu. Na ni kosa la kwetu, sio la kwao, kwa sababu jambo lote ambalo tunalifanya tunapoangalia watu tunamkosea Mungu. Maadamu hicho kitu ambacho nakifanya una uhakika kuwa ni Mungu ameruhusu ufanye, ni lipo katika mpango wa Mungu kufanya, alafu mtegemee Mungu. Unapomtegemea Mungu, Mungu atakuletea watu. Unajua unapoanza na Mungu, unapomtegemea Mungu, anapoleta watu unajua ni Mungu ameleta watu. So huyo mtu atakapokuja ni Mungu amemleta. Ila ukianza na mategemeo kwamba nikifanya kitu fulani najua fulani na support, asipo kusupport utakuwa na maumivu ndani yako. Na hicho ndio kimekuta watu wengi sana wana maumivu ya watu nyinyi mwao. Kwa mbona nimefanya hiki je, ni support? Mbona sikuona comment? Mbona sikuona kitoa mchango wake? Kwa sababu ulikuwa unaangalia watu na sio Mungu. Ila ukimwangalia Mungu, Mungu ana tendency ya kuleta watu. Na anapoleta Mungu watu, hutowanyenyekea watu, utamnyenyekea Mungu aliyokuletea watu. So jifunze kumtegemea Mungu, utafanikiwa sana. Na kupenda sana, na Mungu wa mbingu na nchi ya kutunza sana. I'm here Pastor Ezekiel Mgonja. Amen.